But this is not excuse. We play with 11. If we want to win, we need to show inside of the pitch. Selamat malam. We have more opportunities than opponent team. I think 8, 9 against 5, 6 of them. Kita punya peluang lebih daripada lawan, saya kira 8 sampai 9 berbanding 6. What I feel on the field was we are winning 1-0. Some players I must change because or injured or they are tired, and the players that come inside try to do the best. Some of them good, some of them need to improve. Dan saya pikir yang terjadi di lapangan adalah kita sedang memimpin 1-0 dan ada pemain yang kita harus ganti dikarenakan cedera dan juga kelelahan, dan dari pemain pengganti mereka ada yang memberikan yang terbaik dan ada juga yang bisa lebih seharusnya. We create many chances to score the second goal and we not score, we not kill the game. So we not kill the game, and after on the last minute of the extra time, they draw. Ya, dan kita membuat banyak peluang untuk mencetak gol kedua, namun kita tidak bisa berhasil untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah mereka mencetak gol di menit-menit terakhir yang berlalu. We give many corners. We speak on the preparation for this match that this team is tall, that we cannot give many corners to them, also avoid unnecessary falls. And on the second half was what we do. We give many corners that we can cut the ball for a throw-in or to put up for after we make a good position on the field. We not make this. And the team of Sleman get confidence, create a situation near of our goal, because we not make what we speak before on the preparation, and we need to be focused since the first minute until the end. And I speak this on the press conference before the game, and I speak to the players during the trainings. And today I'm very frustrated because nobody liked to draw in the last minute of extra time. But we must be humble and accept, because when we are winning 1-0, we not score the second. We have clear opportunities, Adilson, Nanda and others. We not score and we suffer the way that we speak before. Because I speak with them, be careful with the set pieces, especially the corners, and avoid unnecessary falls. And this is what will happen. I know that the players try to do the best. We need to recover quickly because we don't have too much time for the next match, and see the things that we not make so good, and think about the next match, because this match we cannot change the result. But I want to say one thing. I know that it's Friday. But today I think was the attendance on Batacan more low. Imagine the players when are winning 1-0, and if we get the environment that sometimes the supporters come here show, and also I remember Pare, for sure that we're not going to lose this match. For sure that the players get extra energy. But terima kasih for the few supporters that come and make the sacrifices to support our team. I saw that also many supporters from Sleman today was here, but this is the football. Maybe if we play at home, we not lose this match, but we lose, and we must not lose the match, lose the 3 points. But we lose the 3 points, we just catch one. So now, head up and work for the next match. That's going to be very difficult also. Dan kita berikan banyak corner pada tim lawan, yang mana kita sudah
bicarakan sebelum pertandingan untuk tidak memberikan banyak corner pada lawan kita, bicarakan di sebelum pertandingan, dan juga untuk menghindari pelanggaran tidak perlu di dekat kotak kita, karena tim ini dihuni oleh pemain yang tinggi-tinggi dan seharusnya bisa pada saat kita berikan corner tadi, kejadian tadi bisa kita potong bolanya, berikan throw-in dan tidak melakukan pelanggaran tidak perlu. Dan hal ini terus terjadi, corner demi corner, dan lawan mendapatkan confidence mereka, mendapatkan kepercayaan diri mereka, dan kita harus fokus dari menit 1 sampai akhir sebenarnya. Dan tidak ada yang suka dengan hasil ini, gol penyeimbang di menit-menit akhir, padahal kita mempunyai peluang clear, peluang sangat jelas dengan Adilson dan juga Nanda. Kita tidak menggunakan hal tersebut. Dan saya tahu pemain-pemain sudah memberikan yang terbaik di pertandingan, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita memberikan banyak corner kepada tim ini. Fokus kita sekarang adalah untuk memulihkan diri, coba kita introspeksi diri, melihat apa yang kita tidak lakukan dengan bagus, tidak melakukannya ke depan. Kita tidak bisa merubah hasil yang kita dapat hari ini, sudah lewat. Dan saya kira di pertandingan kali ini adalah jumlah penonton yang paling sedikit di antara pertandingan home yang lainnya yang sudah kita laksanakan. Saya berterima kasih kepada supporter yang datang, namun saya bisa bilang bahwa kalau kita sedang memimpin 1-0 dan kita mempunyai supporter lebih untuk memang mensupport pemain, pasti kita tidak masukkan gol seperti ini. Pasti mereka mempunyai energi ekstra untuk pertandingan, untuk tetap memenangkan pertandingan ini. Sekarang kita harus tegakkan kepala kita, dan kita harus kembali memberikan diri dan mempersiapkan diri kita untuk pertandingan yang akan datang, yaitu pertandingan sulit juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada supporter yang telah hadir. Kami sudah berjuang semaksimal mungkin. Di babak pertama kita menguasai pertandingan, tapi di babak kedua mereka bikin gol. Kami sudah bekerja keras, tapi belum rezeki menang. Sekali lagi, terima kasih kepada supporter yang sudah datang mendukung kami. Semoga di pertandingan berikut kami bisa meraih kemenangan. Terima kasih. Babak kedua tadi di pertandingan sepertinya PSM melakukan serangan What happened was that opponent team showed that want to win, and we must remove Latir because he was injured. After we must remove Ricky and Rizkieka because they are tired, and we need to put Salman. Salman is not a midfielder. Nanda come from injured. Tito is injured. Zaki is injured. Reza is injured, come from injured also. Yuran play injured. Neto play injured. So this is our reality. If they are injured, of course opponent team are better inside. And this is the football. But we create many chances. We can score the second goal. And we not score. And after we suffer. This is the football. Ya, yang terjadi adalah mereka menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan lebih lagi, bahwa mereka ingin memenangkan pertandingan. Tapi apa yang terjadi juga di lapangan adalah banyaknya pemain kita yang cedera. Pelatih cedera, kita harus tarik. Rizky dan Nanda kelelahan, kita harus tarik. Salman juga, Nanda bermain cedera, Zaki juga cedera, Yuran bermain cedera, Neto bermain cedera. Dan kalau kita bermain dengan banyaknya pemain yang cedera, adalah realita kita. Terkait untuk putaran kedua, apa sudah untuk formasi
tim sendiri atau sudah ada nama-nama yang bakal dicoret atau didatangkan untuk yang dan aku dengar sudah ada pemain sama Karel dengan PSM. Look, in this moment we cannot remove nobody. We don't have too much players, and we hope that the board make something, but to make something must show. And yes, it's true, we sign a young boy, Karel. Let's see if he's going to help us or not, but he not have experience. If you're going to see on the bench, we have many players that don't have experience on Liga 2 or Liga Sato. We have Aran that played some minutes last match. We have Faru that played last season on Berbicara Academy, but not on the position that we are training. So we must be humble to accept that. Imagine opponent team. Okay, they are on the bottom of the table, but they have better conditions than us. On this moment, they are playing at home. We are playing away. They have two players per position. We don't have, because unfortunately we have many players injured. As I say, important players, key players like Arfan, Reza come from injured, Tito injured. But this is not excuse. We play with 11. If we want to win, we need to show inside of the pitch. And we must also see that opponent team make everything to draw. And sometimes we can have possession ball and rest with the ball, and we try to put the ball sometimes more with the heart than thinking with the head. And I think was the match today. But now we need to recover quickly. We collect 1 point. We cannot be negative. And today, okay, I appreciate that the supporters come, some of them, but today the players not feel that play at home. Because I believe that more supporters come, today we not draw this match, we win this match. Dan juga Faru, Syamil yang dulunya bermain di Akademi Bayangkara, Faru. Dan kita harus rendah hati, dan tentu saja dengan kondisi PSS Sleman ada dalam kondisi yang lebih baik dari kita. Paling tidak mereka mempunyai dua pemain per posisi, dan kita tidak mempunyai hal tersebut. Dan tentu saja ini bukan alasan bagi kita. Kalau kita memang ingin memenangkan pertandingan, kita harus memberikan segalanya. Orang yang ada di pertandingan itu harus memberikan segalanya di pertandingan. Dan yang terjadi hari ini pada saat kita memimpin, saya kira kita lebih sering bermain dengan hati ketimbang dengan berpikir jernih. Kadang-kadang kita bisa bermain memegang bola lebih lama dan memang beristirahat menggunakan possession ball. Tapi ini kita tidak lakukan. Tapi kita tidak bisa negatif. 1 poin bisa kita dapatkan dari pertandingan ini. Dan saya juga melihat bahwa dengan sedikitnya saya berterima kasih dengan supporter yang datang, meskipun sedikit. Namun jika supporter lebih banyak datang dan memberikan motivasi kepada pemain, saya kira itu tidak akan kalah dari pertandingan. Saya kira kita akan menangkan pertandingan ini, walaupun lebih banyak supporter yang datang. Cukup.